Srbin, čiji se identitet strogo čuva u tajnosti, deo je opasne misije i tima od 10 stručnjaka koji se nalaze u Ukrajini, po zadatku da spreče novi Černobilj. Stručnjaci iz celog sveta zaposleni pri IAEA došli su u Ukrajinu u tajnosti njihovih identiteta. Zbog bezbednosti, njihova imena nigde nisu objavljena, dok se na sajtu agencije spominju samo imena vodećeg kadra, poput direktora Rafaela Grosija. Sve ostalo je obavljeno velom tajne, zbog čega se ime naših stručnjaka ne može naći ni na jednom javno dostupnom spisku. Srpski stručnjak koji je deo tajne misije više decenija radi u inostranstvu, kako piše Beogradski list. Na put u Ukrajinu je sa ostatkom tima krenuo sa pasošom Evropske unije, ali sa izmenjenim podacima, što dodatno svedoči o tajnosti i opasnosti same misije, kao i zaštita bezbednosti svih stručnjaka. U timu IAEA nalaze se stručnjaci iz 10 zemalja: Kine, Francuske, Italije, Jordana, Litvanije, Meksika, Poljske, Srbije, Severne Makedonije i Albanije.